harabarwa abantu miliyoni 285 bafite inzara byo gupfa. Barimo kubyita ikibazo cy'ibiribwa gikomeye kibayeho kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka ushize, ikiguzi cy'ibiribwa cyiyongereyeho 10%. Niryo zamuka rinini ry'igiciro cy'ibiribwa ribayeho muri Amerika mu myaka 40 ishize. Biratekerezwa ko ibi ngibi bishobora kuzazamura ikibazo cy'imirire mibi mu banyamerika basanzwe bakennye. Mu bihugu bikennye ko birimo guhinduka ikibazo cy'urupfu n'ubuzima. Uburusiya na Ukraine ni ibihugu bibiri bisanzwe byeza 1/3 cy'ingano zo ku isi yose. Uyu munsi ibi bihugu mu mwanya wo guhinga birimo kurwana. Usibye ko iki ari ikibazo gishya kije kiyongera ku byari bisanzweho mu birebana n'ibiribwa ku isi. Ibiciro by'ibiribwa byari bisanzwe hejuru biturutse ku izamuka rusange ry'ibiciro ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Uyu munsi ikiguzi cy'ifumbire cyazamutseho 40% ugereranije nuko yaguraga mu kwezi kumwe mbere y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Muri uyu mwaka hari abahinzi bahisemo kudahinga kubera ko batabonye peteroli yo gushyira mu mashini zabo zihinga. Ibi ngibi ubyongereho amapfa yibasiye ibice bisanzwe bihingwamo ibinyampeke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa mu mwaka ushize imirima yabwo y'ibinyampeke yibasiwe n'imyuzure, none byatumye leta ifata icyemezo cyo kugura umubare munini w'ibinyampeke byeze ku isi yose muri uyu mwaka. Uyu munsi leta nyinshi z'ibihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika kugurisha umusaruro wabo mu mahanga. Bageze aho basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba nk'umubyeyi w'isi, zigafata icyemezo cyo kurwanya inzara ishobora kwibasira isi yose. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wa Gikristo uharanira kurwanya inzara ku isi witwa Bread for the World, Reverend Eugene Cho, arasa n'utabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvuge kuri Afghanistan. 98% by'abaturage b'iki gihugu ntabwo bafite ibyo kurya bihagije. Abana miliyoni 1 bafite munsi y'imyaka 5 bashobora kwicwa n'imirire mibi muri uyu mwaka. Arasaba inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemeza inkunga ya miliyari 3 na miliyoni 800 z'amadolari y'inyongera ku nkunga y'ubutabazi iki gihugu kigenera amahanga. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ntabwo uyu mubumbe witwa isi wigeze ugira igitutu n'inshingano zingana n'izo ufite uyu munsi. Abantu miliyari 7 na miliyoni 800 zirenga nibo bategaho amakiriro buri munsi. Ibiryo biri ku isi ntabwo bigabanije mu buryo bungana, kandi abafite bike barakomeza kuba benshi kurusha ababifite bihagije. Inzara niyo soko y'urupfu rw'abantu benshi kurusha izindi mpamvu zose zica abantu zibaho. Umuntu umwe mu bantu 7 ku isi uyu munsi arashonje, kandi nta nkuru y'icyizere ihari, ahubwo ashobora no gupfa. Mu myaka 20 igiye kuza, iyi si niba yiyongereyeho abandi bantu miliyari 2, birashoboka ko nta butaka buhagije buzaba bugihari bwo guhingaho mu buryo bwa gakondo. None bizagenda bite? Mu by'ukuri hasigaye igihe kingana iki ngo ibyo kurya bishire burundu ku isi? Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku buryo burimo gukoreshwa uyu munsi kugira ngo ikibazo cy'ibiribwa gikemuke ku isi. Ikaze. Niba mwaraye mwibarutse ni mwonkwe. Uwo mwana mwabyaye yamaze kwinjira mu bantu batunzwe n'ibihingwa. Nibyo ntabwo aratangira kurya, ariko umwonsa wararya. Umubare w'abatuye isi urimo urazamuka ku muvuduko utari warigeze kubaho mbere. Buri segonda ku isi habavutse abana 4. Ubwo n'abana 360 bavuka buri munsi. Ababyeyi 360 barimo kubwirwa ngo nibonkwe ngo kandi basubire iyo nta mahwa. Ku isi buri cyumweru abantu miliyoni 1.5 baravuka. Ubwo ni miliyoni 130 buri mwaka. Turavuga ko aba bantu ari benshi kubera ko nta byo kurya bafite. Professor Dickson de Pommier ni umwarimu wigisha isomo ry'ibinyabuzima muri kaminuza ya Columbia. Mu yindi myaka nka 40 igiye kuza, dushobora kuzaba twiyongereyeho abandi bantu bari hagati ya miliyari 2 n'3. Aba ni abaturage bazaba biyongera ku baturage basanzwe ari benshi. Barumvikana nk'aho ari abantu benshi, ariko ntabwo abantu bajya baba benshi iyo buri wese afite ibimuhaye. Ibyo avuga birumvikana.
umuryango ukize ufite abana benshi nta kibazo, twese turabibona ko ari benshi, ariko ntabwo tubitindaho. Ijambo benshi ritangira kuba ribi iyo abo bantu bakennye. Ikibazo cy'ibiryo ku isi y'uyu munsi ushobora kukirebera no ku mipaka. Hari raporo iheruka gukorwa n'umuryango Bread for the World uvugamo ko ikibazo cy'inzara ikabije ariyo ntandaro y'ibihumbi by'abimukira bava muri Mexique bakagerageza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ikibazo nuko niyo bageze muri Amerika naho bahamara ibinyacumi by'imyaka bashonje. Iyi raporo igaragaza ko 24% by'abimukira binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta byangombwa bafite, n'ubundi iyo bageze muri Amerika bagira ikibazo cy'ibyo kurya bidahagije. Ubwo iyi raporo yakorwaga, igipimo cy'ubukene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kuri 14.8%, mu gihe ubukene mu bimukira bwari kuri 30%. Kunanirwa k'ubutaka ndetse n'ihindagurika ry'ikirere biri mu bikomeje gutuma kweza bikomeza kugorana hirya no hino ku isi. Iri hindagurika ry'ikirere rinagira ingaruka ku nzuki kandi ziri mu bituma ubuhinzi bushoboka. 1/3 cy'ingano y'inzuki zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zapfuye mu mwaka wa 2019. Usibye udukoko tuzirya, inyinshi zinicwa n'imiti iterwa mu myaka igamije gusaba ubutaka umusaruro budafite ubushobozi bwo gutanga. Zisanzwe arizo zirinda ibidukikije ndetse zitanga umusaruro w'ubuhinzi kubera ko arizo zibangurira ibimera bityo bigashobora kurabya bikera imbuto. Zidahari, ubuhinzi ntabwo buzongera kuba nk'uko bwari bumeze. Mu moko 90 y'ibiribwa bitunze abatuye isi, 70 muri byo ni ibihingwa byera ari uko byabanguriwe n'inzuki. Tekereza igihugu gifite abaturage biyongera ku muvuduko munini buri munsi, kandi icyo gihugu gishaka kubagaburira bose nk'uko kibyifuza. Ikibazo ni uko ubutaka bwo guhingaho muri icyo gihugu ari buke cyane. Uyu munsi niko bimeze mu bihugu byinshi. Ubutaka bwo guhingaho ntabwo buhagije. Iki kibazo kirimo gushakirwa umuti aho ibihugu birimo kujya mu mahanga bikagurayo ubutaka, bikabuhingayo, bigasarura, bikajyana ibiribwa mu gihugu. 1.75% by'ubutaka bwose buhingwaho ku isi bwagiye buhererekanywa ku bugure ku rwego mpuzamahanga. Mu 2015 hari umwanditsi witwa Deborah Brotigam yanditse igitabo cyita Will Africa Feed China? Ese Afrika ni izagaburira Ubushinwa? Muri iki gitabo agaragaza uburyo Ubushinwa bwashoye imari mu buhinzi muri Afrika atari ubuhinzi bugenewe Abanyafurika ahubwo ubuhinzi bw'Ubushinwa muri Afrika. Ni igitabo kigaragaza ko muri icyo gihe Ubushinwa bwari bufite hegitari 252,901 z'ubutaka buhingwaho muri Afrika. Cameroon yari yihariye 41% by'ubutaka bwo guhingaho bw'Abashinwa. Ibi kandi niko bimeze mu bindi bihugu ku isi yose, aho ibihugu nka Qatar bifite imirima muri Australia n'ahandi ku isi, aho bihinga bigasarura bikajyana ibiribwa mu gihugu. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1960, urwego rw'ubuhinzi rwajemo impinduka zikomeye, ubwo ubushakashatsi bwavumburaga inyongeramusaruro ndetse n'ubwoko bushya bw'ibihingwa. Ibi byose byakozwe hagamijwe kongera umusaruro. Ko uyu munsi ubuhanga bwarushijeho gutera imbere, ko abantu bashobora gukora ubuvumbuzi butuma umuhinzi yeza tona ahantu yezaga 100, kubera iki hakiri ikibazo cy'ibiribwa ku isi. Abaharanira gukemura ikibazo cy'ibiribwa ku isi batekereza ko isi iteye imbere ikwiye kuba ifite ubushobozi bwo kugaburira abantu miliyari 9 mu mwaka wa 2050. Bitari ibi, irindi terambere tuvuga ryose ntacyo rimaze. Ibyiciro bibiri by'abantu nibyo bisa n'ibihanganye kuri iyi si uyu munsi: abashonje n'abafite ibipfu busa. Iyo havugwa ku iterambere rirambye, hakabaye hatekerezwa mbere na mbere kwiyangirika ry'ibiribwa. Dufite abaturage baba ku marembo y'ubukene ku buryo izamuka rito ry'ibiciro by'ibiribwa rihita rigira ingaruka zikomeye. Dr Jean Lebel ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuhinzi n'ibidukikije mu kigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku iterambere mpuzamahanga.
Ubusumbane mu mikoro busanzweho hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye uyu munsi nibwo burimo gukura cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabanje. Abakene bakoresha hagati ya 50 na 80% by'amafaranga binjiza mu kugura ibyo kurya. Niba umuntu amafaranga yinjiza yose akuramo 80% akayagura ibyo kurya, birumvikana impamvu nta kindi kintu atunze, yose ayagura ibiryo. Uyu munsi iyo bavuga isoko y'ubwiyongere bw'ubukene bw'abantu muri iyi minsi, bavuga icyorezo cya COVID-19, bakavuga ko aricyo cyatumye amikoro y'abantu ahananuka, kandi nibyo koko. Buri wese abizi mu buryo butari inkuru mbarirano. Ibi bimeze uku nguku mu gihe raporo igaragaza ubusumbane bw'ubutunzi ku isi, World Inequality Report y'uyu mwaka, igaragaza ko uyu munsi abatuye isi basumbana mu mikoro kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho mu myaka 20 ishize. Iki cyorezo cyadukenesheje gutya cyakijije abari basanzwe bakize. Ku isi hari abantu 520 bafite ubutunzi bugize 11% by'ubutunzi isi yose ifite. Ibi birimo kuba mu gihe guverinoma z'ibihugu zasutse amafaranga mu bukungu bw'ibihugu agamije guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19. Ikibazo nuko aya mafaranga yasutswe mu bukungu bw'ibihugu yazamuye agaciro k'imari n'imigabane ku isoko, ndetse azamura agaciro k'umutungo utimukanwa, bituma abari basanzwe bakize n'ubundi barushaho gukira. Abahanga mu by'ubukungu Abhijit Banerjee ndetse na Esther Duflo banahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2019 kubera ubushakashatsi bakoze ku bukene. Banditse mu iriburiro ry'iyi raporo ko turimo kuba mu bihe aho ubutunzi hafi ya bwose buri ku isi buri mu biganza by'abantu bake cyane bakize. 30% by'ubutunzi isi yose yungutse kuva mu mwaka w'1990 bwihariwe n'umuntu umwe kwijana. Muri make twese uko twakabaye, akazi tubyukiramo n'ibyo dukora byose dusa naho tubikorera abantu bake cyane bakomeza gukira buri segonda. Ubutunzi bwose isi yakoze kuva mu mwaka w'1990 kugeza uyu munsi, 50% by'abatuye isi twasaranganije 2% byabwo. Niyo mpamvu benshi tugira impera mbi z'ukwezi aho ibyo tuba tugomba kwishyura bitunanira. Dusaranganya 2% by'ubutunzi isi ifite. Bitekerezwa ko mu myaka izaza imyigaragambyo y'abakeneye ibyo kurya ishobora no gutangira kugaragara mu bihugu by'Uburayi. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2022, abahinzi mu bice bimwe na bimwe by'Ubufaransa bafunze imwe mu mihanda bakoresheje imashini basanzwe bahingisha, bigaragambiriza izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli bifashisha mu buhinzi ndetse n'izamuka ry'igiciro cy'ifumbire n'inyongeramusaruro. Imyigaragambyo y'abanyaburayi kubera ibura ry'ibiribwa iheruka hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 19. Banki y'isi yamaze kwemera gutanga miliyari 30 z'amadolari ya Amerika yo gufasha abababaye kurusha abandi kubera inzara mu gihe cy'amezi 15 agiye kuza. Ni amadolari agiye gushorwa mu bikorwa by'ubuhinzi, kunoza imirire, gutanga imfashanyo y'ibiryo ndetse no kugeza amazi meza kuri bamwe mu baturage. Mu gusinya aya mafaranga, umuyobozi wa banki y'isi bwana David Malpass yaragize ati, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa zirimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku bantu basanzwe mu bukene bukabije. Mu gusubiza ibintu mu buryo, ibihugu bikwiye gufata ingamba zihamye zizatuma haboneka ifumbire kandi abahinzi bakoroherezwa mu buhinzi. Hagakurwaho n'imbogamizi zo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, kandi abantu bakirinda guhunika ibiribwa mu buryo butari ngombwa. Mu ijoro ryakeye abantu batari munsi ya miliyoni 811 baburaye. Uyu munsi abandi bangana gutya nabo baraza kuburara. Buri joro abantu batari munsi y'aba ngaba bajya mu buriri batariye kandi bashonje cyane. Iyo ni imibare y'umuryango witwa Action Against Hunger. Abana miliyoni 14 bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bafite ikibazo cy'imirire mibi iri ku rwego rwo gutuma bagwingira. Biba bimeze bite iyo igihugu gishonje? Reka dufate urugero rw'abahinzi babiri. Bob atuye mu gice cy'amajyaruguru y'isi cyitwa Uburayi. Mamadou we ni umuhinzi utuye mu majyepfo y'isi mu gice cyitwa Afurika.
ibyo Bob na Mamadou barya biratandukanye cyane, haba mu ngano no mu bwiza. Bob abona ibyo kurya byinshi kandi abihinduranya uko abishatse. Mamadou arya umuceri, ubugari n'imboga. Ibyo arya ntabwo bihagije mu gutunga umubiri, mu gutanga ingufu n'izindi ntungamubiri umubiri ukenera. Ariyo mpamvu afite ibyago byinshi byo kuzapfa nibura mu myaka 30 mbere ya Bob. Ni gute twageze kuri ubu busumbane? Kugira ngo tubeho ntabwo turya imirasire y'izuba, ahubwo tubeshwaho n'ibimera n'inyamaswa n'ibizikomokaho. Ibi nibyo turya. Ibi bimera n'inyamaswa bitubeshaho nabyo bibeshwaho n'icyiciro cya bamwe muri twebwe bitwa abahinzi n'aborozi. 80% by'abantu bafite imirire mibi ku isi cyangwa se bashonje ni abahinzi n'aborozi n'imiryango yabo. Ibyo wumvise nibyo. Abahinzi n'aborozi nibo bashonje kurusha abandi kuri iyi si. Dore igisobanuro kiriyobera. Mu bihugu bimwe na bimwe byo ku isi, by'umwihariko byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, abahinzi baba bafite ubutaka buto cyane bwo guhingaho budahagije ngo bwereho ibibatunga bo n'imiryango yabo. Rimwe na rimwe n'ubutaka bahingaho ntabwo buba ari ubwabo, baratisha cyangwa barakodesha. Henshi ku isi abahinzi ntabwo bafite ubumenyi n'ibikoresho byabafasha kweza byinshi no kubihunika kugira ngo bizabatunge umwaka wose. Kugira ngo twumve neza uburyo hari abantu benshi ku isi bashonje kubera gahunda na politike zishyirwaho ku rwego mpuzamahanga, biradusaba kubinyuza muri iyi nkuru. Kuri iyi si hari umubare runaka w'ibihugu bifite ubukire bushingiye ku mutungo kamere nka peteroli, amabuye y'agaciro n'ibindi, ariko abaturage baho bakaba bashonje kubera ikibazo cy'ubuke bwabo cyangwa kubera ubuke bw'abasigaye mu cyaro. Dore uko bigenda. Umuturage ufite umurima w'imyumbati arabyuka mu gitondo akawureka akajya kwibera mu mujyi, aho atekereza ko azabona amafaranga menshi mu nganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli cyangwa se amabuye y'agaciro cyangwa undi mutungo kamere. Iyo agiye mu mujyi, ubwo abahagaritse guhinga imyumbati kandi abagiye gutangira kurya ibindi bitari imyumbati, kubera ko abagiye mu mujyi kurya imigati yakozwe mu ngano iwabo badahinga, cyangwa se akirira umuceri. Ikibazo ni uko ingano n'umuceri kenshi biba bitera muri icyo gihugu cye. Biba bisaba ko ingano igihugu cye kizigura ku isoko mpuzamahanga. Aha niho hahita hazamo undi muturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu Burayi ukora akazi k'ishoramari. Uyu mushoramari w'umunyaburayi cyangwa w'umunyamerika ugura akanagurisha ibikomoka ku buhinzi, akabikora ataranabona uko umufuko w'umuceri usa kubera ko byose abikorera kuri mudasobwa. Iyo aguze igihingwa runaka, igiciro cyacyo gihita kizamuka. Iyo aretse kukigura, cya giciro cyacyo kiragwa. Nta munyamafaranga uba ukigishaka. Niba ibijumba bitagurwa ku rwego mpuzamahanga, ubwo igiciro cyabyo kizaguma hasi. Kubera ko umuceri urimo amafaranga menshi kandi ukaba ari igicuruzwa mpuzamahanga, kandi abaturage benshi bakaba bararetse guhinga bakajya kwibera mu mijyi aho barya umuceri. Ubwo umuceri uribwa n'abantu benshi, wabaye igicuruzwa mpuzamahanga kandi kitera muri ibyo bihugu bikennye. Kugira ngo uboneke, abaturage bagomba guhinga ipamba izagurishwa mu mahanga. Noneho amafaranga avuye mu ipamba agurwa umuceri ucuruzwa n'umuturage wo muri Amerika cyangwa se mu Burayi. Muri make, abaturage b'icyo gihugu gikize kuri peteroli, kubaho kwabo babikesha umushoramari w'umunyamahanga washoye imari mu bikomoka ku buhinzi bakabaye bahinga. Mu mvugo z'abahanga mu by'ubukungu, ibi ngibi babyita la dépendance alimentaire. Ikibazo nuko ibihugu bibaho muri ubu buryo ari byo bigira umubare w'abaturage biyongera cyane. Hamwe no kwiyongera kwacu byiyongeraho gusaranganya nabi ibyo kurya. Mu 2050 kugira ngo tuzabone ibiduhaza, kubera ko tuzaba turi miliyari 9, bizadusaba ko twongera ubutaka bwo guhingaho. Ariko ikibazo ni uko isi ari umubumbe muto nawe ugizwe n'amazi ari kuri 3/4 byawo. Igisubizo cyabonetse ni ukongera ingano y'umusaruro iva mu butaka buto. Abahinzi bo mu majyaruguru y'isi
Ibi ngibi babishoboye mbere kandi babishoboye cyane. Ku butaka bungana, Bob w'umunyaburayi yeza umusaruro ukubye inshuro 1000 uwa Mamadou bahinga ku butaka bungana, ariko we wo muri Afurika. Ikibazo nuko ubu buryo bw'ubuhinzi bukenera amazi menshi, bukenera petrol, bukenera amafumbire kandi bukanduza ikirere cyane. Kugira ngo abahinzi bo mu majyepfo bagere ku musaruro nk'uw'abanyaburayi, birasaba ko babona ubumenyi n'amafaranga yo gukora ubuhinzi bugezweho. Ikibazo nuko bisa naho amafaranga yo gukoresha mu buhinzi bugezweho asa n'atemerewe kurenga ubutayu bwa Sahara amanuka. Isi yaraho ibiribwa byahaza abayituye bose ndetse bigasaguka. Muri make, inzara ntabwo yakabayeho. Dufata urugero rw'ibihugu bibiri byavuzwemo inzara cyane ku isi: Bolivia muri Amerika y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Afurika. Ibi bihugu bishyirwa ku rutonde rw'ibishonje cyane, nyamara bifite ubutaka bweraho ibihingwa bikagira n'andi mahirwe y'ingenzi umuhinzi yakwifuza. Bolivia ni igihugu gifite ubuso bw'ibirometero kare miliyoni 1,098. Abaturage miliyoni 10,800 nibo batuye iki gihugu, kandi 1/3 cy'ubuso bwose burahinze. Bahinga ku birometero kare 300,000, kandi 40% by'abaturage babeshwaho n'ubuhinzi, ariko 25% by'aba baturage bose bo muri Bolivia bafite inzara n'imirire mibi, bihita bigira Bolivia igihugu cya mbere gikennye muri Amerika y'Amajyepfo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yituwe na miliyoni zirenga 68 z'abantu. Ishami rya Loni rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa FAO rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwo kweza ibyadutunga twese muri Afurika uko twakabaye. Ariko iki gihugu nicyo kirusha ibindi byose kuri uyu mubumbe kugira umubare munini w'abaturage bashonje. 70% by'abanyekongo ntabwo barya ngo bahage. Izi ni ingero ebyiri zishimangira ko mu bihugu bituwe n'abahinzi benshi ariho hari inzara ikabije. Mu bihugu by'Uburayi abahinzi baba bari hagati ya 2 na 12% by'abaturage bose bitewe n'igihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 2% by'abanyamerika. Uyu munsi iyi si irimo irataka ibura ry'ingano kubera ko abahinzi b'Abarusiya batagurishije izo bahinze, nyamara 5% by'abaturage b'Uburusiya nibo bahinzi bonyine. Ubuhinzi ntabwo bukiri igikorwa gitunga ugikora gusa, ahubwo gitunga isi yose, kandi ntabwo ari abantu benshi bakirya ibyeze munsi y'ingo zabo, ahubwo benshi turya ibyagenze ibihumbi by'ibirometero mu mazi, ku butaka cyangwa mu kirere. Muri ibi bihugu bifite abahinzi bake, bo ikibazo bafite ni ikindi. Abaturage benshi bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu umwe muri 3 arabyibushye cyane. Ni gute twisanze aha hantu? Abahinzi bake bo mu majyaruguru y'isi bafite amamashini bahingisha, ari byo bikoresho bibarinda gukoresha isuka n'umuhoro n'ingufu z'amaboko, kandi bakagira amafumbire aboneka cyane n'ubumenyi buhagije ku butaka bahingaho. Mu majyepfo ho bakoresha isuka n'umuhoro n'ingufu z'amaboko na arrosoir iyo bafite amahirwe yo kubona amazi. Muri make, mu isi y'amajyepfo ubuhinzi n'ubworozi niyo mirimo ishobora gukorwa igatanga umusaruro, cyangwa se ibyo twebwe twita umusaruro, hatagiyemo ifaranga na rimwe. Buri mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha nibura miliyari 300 z'amadolari y'ingengo y'imari yose, ingengo y'imari ko yakabaye. Muri aya miliyari 300, miliyari 95 ziba zigenewe ubuhinzi bwonyine. Mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bo bafite ibyitwa PAC, Politique Agricole Commune. Iyi PAC ni abahinzi bakuramo amafaranga yo gushora mu buhinzi bwabo. Mu bihugu byo mu majyepfo y'isi, by'umwihariko muri Afurika, ho ubuhinzi bugenerwa ingengo y'imari nto cyane, kandi nayo igice kinini cyayo kigashyirwa mu buhinzi bw'ibigomba kohererezwa abanyaburayi n'abanyamerika, kugeza ubu bafite umusaruro urenze uwo bakeneye.
Gukoresha amafaranga mu buhinzi n'ubworozi nibyo bituma inka yo muri Afurika ikamwa hagati ya litiro 1 n'5 ku munsi. Iyi ni imwe mu nka ziba zizwi hose ko inka yo kwa runaka ikamwa menshi. Mu Burayi inka ikamwa hagati ya litiro 25 na 30 ku munsi. Mu byiswe liberalisation des échanges cyangwa se ubwisanzure bw'ubucuruzi, aho abantu bose bemererwa kugurisha ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho bashaka hose ku isoko bashaka, kujyana izi nka zombi ku isoko rimwe ntabwo bitandukanye cyane no kugereranya uburemere bw'ibaba n'ubw'ibuye. Iyi niyo nzira ya mbere igeze umubare munini w'abatuye isi ku nzara. Mu gihe umubare w'abatuye isi urimo kuzamuka ku muvuduko munini, umutungo kamere urimo uragabanuka. Ni gute hakemurwa ikibazo cy'ikinyuranyo kiri hagati ya byinshi cyane na nta na busa mu birebana n'ibiribwa? Mu gihe inyoko muntu irimo kwerekeza ku ibura rikabije ry'ibiribwa, abahanga mu by'imibereho y'abantu barimo baravumbura ibisubizo bishobora gukemura iki kibazo. Nibyo bavumbuye ifumbire mvaruganda, bavumbura ibinyabutabire byo kuroga ibyonnyi, bavumbura uburyo bwo kubangurira ibimera bikororoka ku muvuduko munini cyane, bagusha imvura, bavusha izuba. Ibi byose ntabwo byakemuye ikibazo cy'ibiribwa ku isi. Ni gute tuzagaburira abantu bose barimo kwiyongera ku isi buri segonda? Niba hari abantu badashobora kubona amafi, inyama n'amagi kugira ngo babone intungamubiri zihagije, hari ahandi izi ntungamubiri zava. Mu bice bitandukanye by'isi, abantu baragirwa inama yo gutangira kurya tumwe mu dusimba duto tuboneka ahantu hariho hose, ariko abantu benshi batarya, les insectes. Udusimba duto tuvugwa hano ni uturimo ibinyabwoya, ibihore, inzige, isenene, katapira cyangwa chenille arizo bamwe bita nyamwihina n'utundi. Dr Marjolaine Giroux ni impuguke mu by'udusimba duto, akora mu kigo kitworora i Montreal muri Canada. Utu dusimba duto watubona mu bice byinshi by'isi, by'umwihariko watubona cyane muri Aziya, Afurika no muri Amerika y'Amajyepfo. Urugero nko muri Aziya, Abashinwa bazwiho kurya amwe mu moko y'iminyorogoto. Ibi ni ibyo kurya byiza birimo hejuru ya 60% bya poroteyine umubiri ukenera. Ku isi harabarwa amoko agera ku 1700 y'udusimba nk'utu ngutu dushobora kuribwa. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi FAO ritekereza ko kurya mwene utu dusimba bizaba igisubizo cy'ibura ry'ibiribwa rikomeje kubaho ku isi. Iri shami rya Loni rivuga ko korora mwene utu dusimba bitasaba ibintu byinshi. Ni udusimba dusohora umwuka muke wa carbone ku buryo tutakwangiza ikirere, kandi turoroshye kudutwara ku isoko. Kuva na kera udusimba duto twafashwe nk'isoko y'intungamubiri ku mirire y'ahazaza. Nk'ubu kurya inzige birimo inyungu nyinshi kurusha kurya inyama z'inka. Inzige ntabwo zisaba ahantu hanini ho kororerwa, kandi zororoka vuba ari nyinshi cyane. Ikindi ni uko kuzitwara bitagorana. Nta muntu wakenera kujya mu kindi gihugu gushakayo inzige. Buri wese ashobora kuzibona hafi ye. Ikoranabuhanga riteye imbere mu buhinzi ryatangiye mu kinyejana gishize, ariko abahinzi benshi muri Afurika, Aziya na Amerika y'Amajyepfo baracyahinga mu buryo bwa gakondo, kandi ibyo bahinga ntabwo bishobora kubatunga. Ikoranabuhanga mu zindi nzego ryateye imbere cyane no kugera kuri ba bandi bagikora ubuhinzi bwa gakondo. Akoresha telefone igendanwa igezweho na internet imufasha kubona amakuru y'ibibera ku isi byose, ariko ntarabona imashini ihinga ku isi. Hasigaye imyaka 8 yonyine ngo intego 17 z'iterambere rirambye zashyizweho n'umuryango w'abibumbye igihe zahawe kirangire mu mwaka wa 2030. Intego ya kabiri muri izi ngizi iragira iti zero hunger. Isi yiyemeje ko nta muntu uzaba akicwa n'inzara mu mwaka wa 2030. Hasigaye imyaka 8 yonyine.